I dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Danas ćemo biti epizoda povećavanja toga i pravljenja ovog mjesta. Pravimo tu kao neku basu malo. I dobio sam kuce. Samo flex na brzinu. Iron, gold, sve. Prvo treba nam stone, imamo dva stona. Ćemo da pogledamo ovdje. Ovako će da sad mobovi kad upadnu unutra, ja ih ubijam. I... Fox. Uzim to. And we got a pair respect to chicken fillet. Chicken fillet. Respect to you, buddy. Da ovaj dripstone, to sam dobio od ozbiljno, ne znam šta to radi. What the fuck? Nope. Nope. Idemo u ovaj mine. Tu to ovdje rastočio, bro. Vidimo negdje ovdje mjesto. Ja. Evo sluša. Da ima mines, se kada sam ga pokrio, zato što puno su mobovi izlazili. Možda najbolje da mi stane zatvoren. Dobro se bude otvoren sad. I došlo trebalo, trebam da stavim neka dripstone. Pointeri stavi tu. Čuo sam nešto hoda. Палочку. Да покушаем, да остался на нормальную эпизоду. Sweet pumpkin. No, I make a pumpkin. Ostatnio wiele doczej.
Ja ne gore ništa, ne neću. Ja ću da ugasim filmak. Molim vas, napišite mi komentarju ko ovo radi, ko je mob. Ako bi neko pokривao u sve. Ako neki mob to radi, kažite mi ko je to uradio u komentarima, molim vas. Jer očigledno nemam puno. Ajde, vidimo se u drugu epizodu.